زلال زاغروس کدکارکی تفگراجن خباتکارکی به دل نظم تکوشرکی کو 31 ساله خبات و تکوشین جبونا گل کرد گل عرب پیکاتین هرمی بگشتی جبونا جن بتایبت زلال زاغروس ناوین گو تلیبکی راستی جی ناین پیدا کرن کسایت کی بدل نظمیه خوام به فداکاری و برخودانی و تکوشینه کی پرمزن جبونا دوزا کرد جبونا دوزا آزادیا جن هر خبات و تکوشین دایی مشاندن کسایت این بویرنگی دناف جواکا مده پرکیمن کسایت این بویرنگی جبونا کو ام بیجن تکوشین آزادیا جن بکی راستی جی کیمن جبر ویجی زلال زاغروس جبونا تفگرا آزادیا جن قهرمانه کی پرمزن جبونا ما هفسانه جبونا ما قبلتا کو ام لسر اساسی وی خبات و تکوشین خواب دن مشاندن جبر ویجی آرمانج کرنا کسایت کی وقت زلال زاغروس بسیاست کی پر زراف داریه دجمنه گله کرد دجمنه دموکراسی دجمنه مروواهیه هم دناو گله کرد یانجی لباجاره کی کو تواهی پیک هاتری جیان دکن ور هدف گرتن و یا معنی که خوی پرمز یعنی الهمبری تکوشین حوال زلال او ایریش هاتی مشاندن زلال کو لتواهی هرمی خبات و تکوشین دایی مشاندن مقابلی و خواستن برسوه کی بدن کو ام کارن و تکوشینی بدن سکناندن و پیشنگتی بدن سکناندن ام زلال هدف دگرن ارمانجا دولتا ترک به تایبت دوان سال داوین ده گو هر ایریش خور سر پیشنگی جن دده مشاندن هر ایریش خو لسر خستنا جن دده مشاندن به تایبت روجاوای کردستانی با کروجلات سوری به تایبت گلین کو سیستما دموکراتیک ریوبریا خسر ددن مشاندن تین هدف گرتن کو بریاویجی هفرین خلف زهرا برکر یادی عقیده هر وها هند و سعده هر وها زینب هر وها جیان طولهدان یسرا درویش ریحان هر وها به هزاران جنین گو ان داوی بزلال هات هدف گرتن افانا هر ایریشن لسر رخصتن بونا جنم هر ایریشن کو ارادا جن بشکینه پیشنگتیا گو شورشا جن ره هاتی مشاندن به پیشنگتیا جن راستی جی ایریشن مزن لسر تین مشاندن بوان ایریشا ام بیجن هم رخصتن بون هم پیشنگتی هم جی کسایت جبونا بتایبت گلین هریمی ام بیجن صاربونک چه به هر وها دورکتنک جری خستنا خو چه به که هر وها پرچبونک ناف رخصتنا جن بتایبت بده مشاندن ایریشن به ویرنگی تین مشاندن اف ایریشن کو بدست میتا لهریمن کردا هر وها ام بیجن راستی جی پیلان پرمزن لسر رخصتنامتین مشاندن ما زیده 10 ساله شورش شکل با کرو رجلات سوری دایی مشاندن بوان 10 ساله هر پیشنگتی درکتی ورته هر اراده گل درکتی ورته هر اراده جن پیشنگتی جوی شورش شرکریه جبرویجی سیاستین پر زرافت سرمتین مشاندن یعنی دوان کسایت ده هدف گرتنا پیشنگی جن قرکرنه کی سیاسی سرمتین مشاندن قرکرنه کی جواکیل سرمتین مشاندن قرکرنه کی کو اراده درکتی هورته تخازن بشکینن همجی بدن سکناندن جبرویجی اف ارمانج به پیلانن و به سیاست نی پرمزن بردوامی قومپلونم کو امراستی 15 شباطتين ام دبيجن بوان قومپلوی گوتین هوناندل لسر هر امامه لسر برخودانوانین ما لسر گلی ما ایدی هر دچ مزند یعنی ال 15 شباط نسکنی ام بیجن بویرین گودوان سالین 15 شباط حتی اینها 25 سال نسکنی هم به تجریده که سر ریبری کرد گلی کرد تیمشاندن ریبری مروواهی تیمشاندن هم جی تجریده که او ام بیجن چنبره که گوگل ما داریه آبوری داد آلیه
هم جیانی د جیان دکه هم جی به شرکی مزن به همه تکنیک به همه سلاح نقول سر قلی متين مشاندن هر وها ام بیشن شر تایبت قول سر قلی متين مشاندن اوانا هم جید و ام بیشن و هدف کردنی در دکه و ارتی یعنی نتنی کسایت کی بکش دخواز جواکی بگشتی هم خرابونه که نابده چیکرن هم بلافبونه که نابده چیکرن هم جی دوان ایری شاده راستی جی وی قرکرنا گو بسالانه ددم مشاندن دخوازه هر بگی ارمانجه خواه و هری گرینگ جی ام بیجن سیاست خوی عثمانی دخوازه وگرینه کو بسالان دما گوشورش روجاوا ایرادا گل درکت ارته کو اف پیلان ام بیجن دستلاتداری پیلان دولت نتو دانه مشاندن بسالانه برجواندی خو هر پاراستنه گله هرمی بگشتی قرکرنه کی مزن جیان دکه بن پیکرنه کی جیانی مروواهی هر وها مافین خوی جیانی و هم یه ولات و یه دوزی و یه جیانی تی محروم کرن دوان هدف گرتنا ده هر دخوازه کو خباتك ارادك لهمبري في سياسه دركتي و اراده بشكينش برويجي ام بيجن باجاري كركوكي هاتي هل بجارتن ام بيجن كسايتك و كوال زلال هاتي هل بجارتن ام بيجن کو و اريده بلان خوي جو حطاني موصله هولري بردوام بك گوتي خبن دست خو ولایت خوي عثماني وگرين اويا ارمانج چاوا لسر هرما باکو رجلات سوری و ارمانجی تخوازه بیگ بینه لسر باشور کردستان جبیرنگی یعنی باکو رجلات سوری هر واقعی باشور کردستان میگشتیجی گرک هشیار به دوان عالیاده ام چه قیسی چاوی خواه بگیرن ام چه قیسی ام بیجن ایرادا خواه ضعیف بکن و اب ایریش لسر ما دوام بکن جبرویشی پیلان نقول و هدف گرتنا شهادت حوال زلال قتل کرناوی ارمانجین پرمزن نتنی بکسایتک ارمانجين دولتينا ارمانجين ام بيجن حكومات اكابي مهبين اويا بلانين برفرهن وبلانين مزنن هنجي دوام بكن وهنجي ايريش مستربن دوي اريد هيزا موسك نامه وببرسف جبونا فان ايريش لي تكوشري هري مزن كو لباجاري باريسي باجاري خوشكبوني باجاري نازكبوني گوتي ناس کرن هدف گرتنا کسایتکی وکی قمیتانا می مزن ساکنه جانسز هروها فیدان هروها بیجن روناهی کو دوان کسایتا ده هدف گرتنا دی ساری خستنا جن ام بیجن دیپلماسیا جن ام بیجن هیزا جن کو جدسپیکا تفگرا آزادیه حتان اینها هاتی مشاندن دی شخصی اول ساکنه ده اوین گویی کو به دل پاک بونا خواه به اراده خواه خورد به هیزا خواه گودناو گلاند خبات دایی مشاندن بیجن رغمی تواهی ظروفین در باس بوی به ایش بنخوشی به زحمتی لی خباتکی کو راستی جی مره البرانبری وی هیزا کی دگره البرانبری وی بجنا خود طاوینه وان پیشن گنجن دناوگل ده اف خبات دانه مشاندن به کسایتی وکی ناگیهان آکار سارگو ام بیجن علم جن جبونا کو جارکی دن بی وگراندن به سالان جدیرو که حتان ها هاتی واندا کرن هاتی دزین به وی علمی کو لسرم سیاست هاتی مشاندن جارکی دن وگران اورتی و جارکی دن دناو جواکی ده بی ناس کرن زانستاوی بی آوا کرن ده هدف گرتن به پیلان پرمزن دوان آلیاده من گوت سیاست گران لسرمتین هوناندن دوان سیاست آده هر کسایت کی به چه هزی دناف خبات ده شرد که تکوشین دکه ده ارمانج گرتن دوان کسایت آن در راستی جی جبونا گل کرد به تایبت جبونا تواهی گلین گوان کسایت ناس کرنه جبونا وان هزکی مزن بو لسر اساسی وی تکوشین گل گلان جی تمشاندن خباتو رخصتن بونا جن گلکی هرمو و پیکاتیان رخصتن بونا جن تی آوا کرن جبر هر حوالک جوان حوالا در باسی کیجان مالی کیجان ولاتی بویه باندورا خواهشتی مروفین کو جبونا جواکه جبونا ام بیجن آشیتی جبونا آرامی جبونا وکهوی جبونا عدالت خبات و تکوشین بکه باندورا خود ناف جواکه دیله اف باندورا گود ناف جواکه تی آوا کرن تی هدف گرتن جبونا ویجی ام کارن ببیجن
بتایبەت ji bona kongressar ji bona jinên Kurd ji bona tevahî jinên got ev pêşeng naskirine hêza me yî herî mezin e got em xeta wan dewam bikin. Hêza me yî herî mezin ku em van pêşenga ji xwar bikin minare û em ji bona wê li ser wê roniyê xebatê xwe dewam bikin. Di vê alî de me dît jî hem di xwedî derketina van şehîda, xwedî derketina li xeta wan, xwedî derketina li merasîmê wan, xwedî derketina li xebatê wan ku her jinek radibi ser xwe dibêje sakîne şehîd ketî, bi hezaran sakîne şunayî rabûne evîn guyî şehîd ketî, bi hezaran evîn guyî radibin, her wiha nagîhana Karsa, her wiha bi hezara jinê me got tên ermanc girtin. Di vê alî de em karin bibêjin berdewamiya xebat û pêşengtiya şoreşê ku li hemberî hemû dagîrkeriya Gulser em hat tê meşandin. Em bêjin şerê taybet got li ser me roj bi roj em bêjin mezin dibe dixwazi vê rêxistinbûnê vala derxe, her wiha dixwazi vê hêza di nav jina hatî avakirin vala derxîne yan jî bişkîne yan jî zeîf bike. Em dibînin her jinek di kîja saziyê de cî digire û xebatê xwe dewam dikin bersivek ji bona van êrîş û komployê Gulser pêşengê me jin tên meşandin. Her wiha dema ilmê jinolojî di nav tevahî cîhanê tê belavkirin, di nav dibistan û zanîngeha de tê perwerdekirin wê çaxê bersivek ji bona hedefgirtina em bêjin nagîhan a Karsal. Her wiha em karin bibêjin rastî jî dema ku sîstema hevserokatî di nav saziyên rêveberiya xweser tê avakirin û her wiha pêşengtîkî jin duyî xebatê diçê dibe wê çaxê em bersiva siyaseta ku diplomasîya ku Sakîne Cansızdayî avakirin dewam dibe. Bi taybet gelên Rojava ji bona tevgera azadiyê û tevlîbûna tevgera azadiya jin bi taybet em bêjin Sakîne Cansız ji bona me mînakekî pir mezin e. Berxwedaniya got zindana dayî meşandin ku em bêjin li Çiyayê Azad dayî meşandin û bi dihan herêm xebatê xwe tekoşîna xwe dayî meşandin. Ev hevalên şehîd her ji bona me mînakin. Li ser esasê vê dema ku te her xebatê xwe fireh dike û rêxistinbûna xwe mezin dike, dema ku di nav sîstemekî wekî rêveberiya xweser bi taybet em bêjin herêma Cizîrê 10 sal derbas kir, herêma Bakur û Jilatê Sûrî êdî 5 sal derbas dike. Di van aliya de em çi qesî karin vê hêzê xurt bikin, em çi qesî karin pêşengtiyê şoreşa xwe bikin ku em bikin malê Sûriye bi giştî ev ya wê bibe bersiv ji bona şehadeta van hevala û ji bona ku em doza wa dewam bikin her wiha em karibin biberin bersiv ji bona xebat û tekoşîna wanî gotane meşandin. Bi taybet dema ku hevpeymanekî civakî ji herê mêrtê avakirin di hundirê vê hevpeymanê de rola jin hebe, hundirê vê hevpeymanê de em bêjin xebatê jin hebe. Her wiha em karin bibêjin di hundirê sîstema rêveberiya xweser ku bi hevpeymanekî civakî bi giştî hatî avakirin û amadekirin hem rola jin di nav de çi qesî xurt bû, hem tevlîbûna jin ji bona heziriyê vê hevpeymanê çi qesî xurt bû. Her wiha cîgirtin wekî meclisekî jin Bakur û Jilatê Sûrî di hundirê hevpeymanê de wekî ku destûrekî ji bona vê herêmê tê dîtin, di hundirê vî destûrî de bi dehan welat got bi salan hatine rizgarkirin rola jin di hundirê van berlemana de di hundirê van destûra de tenê wekî şekil e, tenê wekî ku jinekî nav vê xebatê wê hikûmetê de heye lê di herêmê Bakur û Jilatê Sûrî bi pêşengtiya şoreşê bi xebat û tekoşîna şehîdên xwe, bi xebat û tekoşîn û berxwedana bi hezaran jinên vê herêmê bi tevahî pêkhateyên herêmê ku rastî jî mînakekî ji biratiya gelan hatî avakirin jin di her derî de pêşengtî kiriye. Di vê alî de jî wekî hevpeymana civakî cara yekemîn cîn biryarê de rolgirtina bi em bêjin ji sedî pêncî her wiha rolgirtin di hemî ciyên hesas di nav hevpeymanê de evana wê bibin bersiv ji bona van êrîşa û berdewamiya xebatê van şehîdên pêşeng her wiha bersivekî mezin ji bona dagirkerî ji bona êrîş û siyasetên em bêjin siyasetên cîhanî ne, siyasetên navnetewî ne ku îrada jin îrada gelê me li vên herêmê bişkîne evana wê siyasetekî dewam dike. Pêwîst e em jê re hazir bin, pêwîst e em hîn xebatê xwe mestir bikin, her jinek li kîja qadî hebe tevlîbûnê xwe ji bona xebatê ji bona em bêjin zanista jin, naskirina dîroka jin her wiha bi taybet
خودی درکتن لنرخین شورش ما کوراستی جی پیشنگتیاوی جن و بردوامیاوی و آزادیاوی سرکفتنای جی جن بک. راستی جی مرا کار ببیجه. درشگرنا شورشین کرداب تایبت. پربونا شورشین کردا گو هر جاره کی سرهلدانک آوا بویو او سرهلدان شکستیه دست ایخانه تدهی. پیشنگتیه کی جبونا دوزا کرد جبونا کردستانه کی ام بیژن آزاد کردستانه کی کو گلین کردستانی د آرامی کی د جیان بکن هر راستی ایخانه تکی هاتی. ام بیژن به تایبت جنین کو پیشنگتی شورش خور کرنه جرای کمین ده دوزا آزادیا کرده ده دوزا آزادیا کردستان درکتی هورتی به فلسفه کو لهمبری سیستم دولت نتاو لهمبری کو تنیج بونا برجواندی خوی شخصی تنیج بونا عشیره خو تخبات دکی افهز لهمبری وان سیاستات سکنه لهمبری وان نزیکاتیات سکنه اجبونا ویجی راستی وکی گلی کرد گو هر دناف ام بیژن قتل عامه دهبه لهمبری گلی خودر که لهمبری دوزا آزادیا کردستانی در بکه او ناوی ایخانت لیتی کرن دما کو هریمه کی بناوی کردستانی تیناس کرن و او هریم نکه و خدمت کردستانی بگیشتی ناب هریمه کی کردستانی هریمه کی کو به دهین ساله خو آزاد کریه جبونا گلی کرد تکوشینه کی بکه گلی هریما کردستانی یعنی جی باشوری کردستانی راستی جی تکوشینک مزندایی مشاندن بالصدان بحزاران شهید دانه قتل عامی گل سروان هاته مشاندن نکیمن لی دداوی دستهلاداری که ور سروان دستکفتیان و لسر گلی باشوری کردستانی جبونا خدمت گلی باشوری کردستانی نبه ام بیژن برسف هر وها جبونا پیشنگین کو باشوری کردستانی تکوشینه دکن گو داگرکاری سر باشوری کردستانی را بکن جبر باشوری کردستانی د دست گلک سیاست دی سیاست ناو نتاوی سیاست ترکا یا عراقی دوی آلی ده هر ام بیژن چنبره کی گو تید جیان دکن د ناوی چراوی دراستی جی فتستینه ایدی جنین کو تواهی جیانا خواه فداکاری کی مزن دکن کرسی وانج بنوان ناکشینه هر وقت کرسی وانج دستی وان در ناخن امکارن ببیجن تنج بونا وکهوی کی و عدالت کی به آواکرن جبونا آزادیا گلی خو تکوشینه دکن تین آرمانج گرتن بتایبت وکی ام بیژن پارتیا پدکی هشیاری کی مزن جیر لازمه پیوست جوی خونا خرابه يعني حتى كنجي ويقف إخانة دوام بك حتى كنجي دستي خوتي خدستي دجمنده حتاني كنجي ويجعفي خواه جوان ايريشان بقرة إيدي ام بیژن شانين جو دناف باشوری کردستانی هاتن بلاف کرن گرک پاقش ببن ایدی لخواه گرک لخواه گراندنه کی بیت شکرن کو ایدی جبونا آزادیا گلی خواه ام دستی خواتی خن دستی هفت جبونا ام بیژن آرامیه هریمی ام دستی خواتی خن دستی هفت دوی آلی ده پیوسته گلی می باشوری کردستانی اف هشیاری بده آوا کرن پیوسته خودیل دستکفتی خوی شورشا باشوری کردستانی در بکوه خودیل شهید خوی گو قتل عام جن و زاروک و ختیار هاتن ارمانج گرتن خودی در بکوه به ریخستن جن به سیاست مدار جن به کسایت روشنبیر هر وها به پارتین هیل باشوری کردستانی که دست خواه بکن یک دست لهمبری داگرکاری شرکی مزن پیوسته برسوه کی مزن پیوسته لیدما کو یکیتیه کی نافگلی کرد به آوا کرن ام بیژن ریخستن بونه کی هف بش به آوا کرن کو ام به هفره لهمبری داگرکاری لهمبری ام بیژن ایخانته لهمبری سیاست آگو لسرگلی متی مشاندن در بکن امی وی ناکوکی بداوی بکن امی وی
ام بيجن دستلاداريا جو دجمن لسر مدد مشاندن جي مبداوي بك يعني وي حتى كنجي بندسبن ايدي جيانا بندستيه قالي كرد نما قبولدك بحزارا التواهي هريمه ايدي الهر چار پارچه کردستانی سر هدلانتین آواکر ایدی گلی ما جوان ما جنین ما بندستیه نما قبول دکن دستلاداریه نما قبول دکن دم هاتی کو ایدی ام پیشنگتیه جی تواهی جیهان بکن کو جیهان حملهم بری مت سکنه دوی پیشنگتیه ده ام خادیل هفدر کرد بتایبت کرد بتایبت جنین کردا کو راستی جی ام وی پیشنگتیه برنگه کی لستر بدن آواکرن به ام بیجن بدله کی کمتر ایدی بس ام قربانیه بدن ایدی بس ام بدلین کو بصالانه السروان ام بیجن خباتکی مزن دناو گلی خو دانم شاندن ام بیجن هیزه کی گوهاتی آواکرن دوی هیزه ده ام بکن هیزا سرکفتنی ام تجاری نما بن کفتیا جیان بکن ام تجاری ایدی نما بدلین کو ام بیجن هفسانه کردا هاتن آواکرن اف هفسانه برا د دیرو که ده و د دما پیش ده و د پیشروجی ده ببن میناکن تکوشینا آزادیه ببن میناکه ام بیجن تکوشینا تواهی گلین نتنی روجلاتا نوین تواهی جیهانی راستی جی دروجا بهستنا شهادتا و قتل کرنا زلال زاغروس روجا آوا باکو روجلات سوری حمی هجیه هر کس ناز دکه هر کس دیتیه هر کسی پیر خبات کریه یعنی زلال زاغروس بی کو ناوکی خواه بری شهادت چه بکه بخبات خواه به پیشنگتی خواه به گل ربویی یک ام بیجن جتواهی پرانی باجارن روجاوا با کروجلات سوری خباتو تکوشین دایی مشاندن کو اج باجار تربسپیه بگیره جقام شلو بگیره هر وها جمن بجی بگیره جدیر زوری بگیره جرقای بگیره کو جشامه بگیر کو کولان هوال زلال ناو دمشقی و خبات دایی مشاندن به هزاران بدایی کاره تکوشین دایی مشاندن به جناره به پیکاتین هری میره کو جنین عرب بری جنین کرد جبونه هوال زلال جگر ایشیان خودی درکتنا لدو زاوی بون برسف به داخویانی خواه به تبلیبونا مراسیمه هر وها به بانگوازی خوش بونا ام بیجن کجرین و ایریشه پیوسته درکون کجرین و ایریشه پیوسته ام بیجن حسابی خواه بدن نه تنی ایگو به دست خواه حوال شهید خستیه کسی انگو پیلانی وی حاضر کرنه کسی انگو یعنی پیلانی انگو جبونا هدف گرتنا زلال زاغروس فریالا باجاری حسکی کو به وان ارمانجا چما کسایت اکی وکوی تیدی تنگو کسایت اکی دناو جواکی ده هبونا خواه هیه به جواکی رد بیک به تیکوشین و خبات خواه حتانی به ارمنستان دناو گلین ارمن ناو گلین ازیدی کرده ما یگلوی در جیان دکن خبات اکی مزن به ام بیجن به هزا خواهی بتنه بریخستن بونا خواه به خودی درکتن لفکر و فلسفه ریبر آپو کو لجبونا آزادیا جن تکوشینه کی مزن دایمش عندن و حطان هاجی دوی تجدید دوام دکه لسر خط و فکر و فلسفه جن جیان آزادی هوال فریال اف خبات دایمش عندن جبونا ویجی ام بیجن گلی ما بگشتی جی سوز داینا کو لسر خطاوی مش دوام بکه خبات و برخودانی دوام بکه لسر ام بیجن برهمن گو هوال زلال دناف گل دهیشتیه و اف برهم حطانی داوی وی بمینن و اف برهم حطانی داوی ببن برسف جبونا سیاستا گل سر متی مشاندن ایریش و قتل عام گل سر گلی متی مشاندن دما کو کسایت کیوک هوال زلال دناف گل ده به مقابل خبات و تکوشین بده مشاندن به کو ام بیجن لرتبه و لکرسیا بگر کدکی مزن حطانی داوی دایی مشاندن اوانا بتایبت ناو گلی هریم با کرجلات سوری ام دبینن هم دناب خبات گودایی مشاندن هم جی سوزدایی ناکود مراسمی وی دهات دانی هم د کومبونا د مراسم زلال زاغروس ده اوانا دوامية خطأ شهيداي دوامية ام بیجن اراده و فکر و فلسفه گوهاتی آواکرن دوامية
برسوا إريشين لسر بيشنجي جن وريخستنا جنة جبونا ويجي ام بيجن بلكي اخافتن تساكنن برانبري برخدانا زلال زاغروس دايما شاندن جبرويجي وكي كونغرستار وكي تواهي جنين هرمي دل سوزيا خو و خودي دركتن لخطا شهيد زلال و تواهي شهيدين كو به همپا برخدانی کی مزن کرنه ام بیجن بمنداری ام بجنا خود طاوینن و خودی درکتن لخطا شهیدا و دوامية تيكوشين وبرخدانا جنابه حطاني سركفتني حطاني آزادية و آزادية نتني ام بيجن هرمي باكور جلاتي سوري جدا گركريا گوهاتي آواكرن آزاد کرنا تواهي جنين سوري تواهي جنين گو دبن دستي جيان دكن دبن دست لادارية جيان دكن بيوست فلسفة إرادا جن كو هاتي آواكرن فلسفة كو جن لهر دريبه ببرسف و خودی سکن به خودی هیز بل برانبری تواهی ایریش و ام بیجن تندی اگل سر جناتی مشاندن یعنی او ایریشا کو زلال زاغروس هاتی هدف گرتن تندی شدت ام بیجن دستلاتداریه ایدی گلی ما شیار بوی ایدی جنی ما هشیار بونه ایدی بندستی قبول نکن داگرکریه قبول نکن هر وها روز بروز خودی هیزن خودی سکنن و خودی برسون جبونا قمبلوی گل سر متين هناندن و تين مشاندن حتى بيشنجي متين هدف گرتن بوی ام بیجن بویره هین بهتر هزا جنا خورت بو هین بهتر سکنا جنا خورت بویه هین بهتر اراده پیکاتین هرمه خورت بویی کو ام همبری تواهی قمبلوی گوتین آوا کرن تین حاضر کرن امی برخدانیا خداوان بکن امی تکوشینا خداوان بکن امی في شر سياسي شر جواكي شر هدف قرتنا ريخستن جن أمي شر خوي ريخستن بوني بدن مشاندن أواكرنا ريخستن بوني كو سلوغاني مي خباتي وكي أم بيجن كونغراستار كو أمي بشنكتيا زلال وبحزارا شهيدين وكيوي هم ريخستن بونا خو آوا بکن همجی تجریدا گرانکری را بکن و خواب بگهینن آزادیا خو ریبری خواب بگهینن آزادیه بویجی ام دبیجن جاره کدن بمنداری بجنا خالبر شهادت حواله دطاوین و ام دبیجن امی دوزاوا دوام بکن امی خطاوی دکوشینی و پیشنتی دوام بکن حتی نیگو ام تواهی گلی خو ج بندستی و داگرکری رزگار بکن